Tuya dawo bukmako disability mewo wengo. Disability ya tuya meli Yolŋu nguni bican bili ngoligura ririkton. Tuya ngelemo yoro daw lakanami. Naltian nguni Yolŋu nguni disability mi waya yoro marama kapman ngungu kunga unami rom. NDIS ja tuya kapman ngo wengo program. Yoro kunga unja waya nguli Yolŋu na wena nguni disability mina wena mar waya yoro nina menmakuma. NDIS ja meli ja ngai tuya pican kurawanga kam National Disability Insurance Scheme. National ja meli ngilemungo bukmako Australian ko. Disability ya meli birkami rere Yolŋu kura kama nanukaya rumbalyo. Insurance ja meli kongama nunakura kapmando. Scheme ja meli kapmango kajpo. NDIS ja bapur yo waya yoro wongle yun ka kunga yun nuna. Nguni na malana Yolŋuna nguni waya ririmi. Ka tengu ya romdo ka kunga unamiyo wea yoro nina menmakomana. Oni mala Yolŋu ririmi ka yako kuratara NDIS ko. Oni mala Yolŋu ya yako participants. NDIS ja mala Yolŋu ja kami nguriki wengo ririmi ka yako ya wea providers. Tuya ja kami mala papuro providers ja. Dia lami notice anamland ya waya mewach lainapui Anglicare Country Connect ka Carers NT. Disability ya tuya riri birkat mewo Yolŋu. Ripe ni ngoli nama Yolŋu na ngoni ngai riri mi disability mi pican Yolŋu na ngoni ngai wheelchair ngo. Ka ripe ya Yolŋu wanamrinda. Ripe ya Yolŋu riri mi ni ngoli baingo nama riri balanya pican mulkur riri mi. Ka tuya malany riri waya ngoli NDIS waya papuro jaka Yolŋu wengo. Yolŋu waya nguni riri mi nguni rumbal ngu wenga ya nguni ngai nguni riri yakana winya yun. Yolŋu riri mi pelanya bican mambrong-brong kura ririkton. Mulko riri mi nguni ni ririkton kura kabay nguna Yolŋu mangi nguni ni riri mi. Riri bican makri mil kacar yunami wangke yunami o ripe riri paingunan ni yoro takay ngama no kaya rumbalyo. Ripe riri nung mambrong-brongo ka ririkton ni ngoloy nguna chinawa no kaya mulukurngo ka nung rumbalyo nguli bainguna jamala chokuma. Ripe Yolŋu ni ngoli chinawa ririkton no kaya rumbalngo pala ni ngoli yakana ngutan lachokuma. Yolŋu mala nguni NDIS ko nguni wea chal kunga unawya weja yoro dengu ya bapuro yo NDIS tu ya kunga unano mana pilinya pican nalcan ni yoro luptun o ngatabatan. Mak wea chal wea nuna yoro kunga yun. Ka wiripu ya wea yoro nuna kunga yun wukiri wu nalcan ni yoro chora wukiri o wiripu ya nalcan ni yoro wanga. Physiotherapist ja tuwa ya mitchi wea nguli kunga yun nuna nungo rumbal marni yoro dal ka lachukuma ninna.
Ripia wea jal, wea yurununa kama mutigayo. Bir kami wangayi, wanamani jal. Tuwe wea NDIS papro, nalten wea yuru kunga Yolŋu na wena. Wani wengu kura yako dara NDIS ngo. Ja kami wea yuru marchi ka kunga yununa. Wanga nungo waktun, wo ripuja kunga yununa bala shawaye luptunawo. Therapist wea tuwea Yolŋu mala yuru kunga Yolŋu na rumba kamlukkur. Tuwa mala physiotherapist, ka psychologist, ka speech pathologist, ka occupational therapist ka wiripo. Support coordinator ya Yolŋu ya kodoya nungu pamrami. Wea ngwe mitio nguli kunga yun. Pamal mama wea nguli nalchan yoro tukar jama nungu. Bala support coordinators tuya nguli kunga yuna participants na nalchan wea yoro maltun nguriki romgo. Yolŋu mala nguni NDIS ngo yaka nguli nama nguni na bamramina wea na bijan bili. Nama ya wea nguli therapist nana ka support workers na bijan jaka mina wea na bijan bili. Ripia Yolŋu mala nguni yako kura ngura NDIS system ngo makula yakana yoro nama wena. Yoro wea nguli barak na kunga wena. Plan manager mala nguni wea nguli jaka NDIS mewo Yolŋu ka plan go nango. NDIS mewo Yolŋu wea nguli jaka popenewo. Ka wika ma wea nguli popeni provider wo ka jaka mewo. NDIS kura jalti kunga enaro riri mewo Yolŋu. Marni yoro menmakuma nina. Kap mando wea Rome dal kurunan. NDIS kuya Rome jakura bican wanga kam Yolŋu NDIS ngo yoro bican bilin nina menmakuma ka lejo kumana. Kunga yunami wengaya ka therapist kaya wengaya. Mar yoro participants ko rungi ngayango wengaya wangai ka community. Wea yoro ngayango lechi nguni NDIS mitio kura kunga yun wena. Mar wengo participants ko ngayango yoro lechi nguni wea kura makro wichun NDIS mala. Mar wea NDIS to yoro wanga wengaya participant kaya ka ngayango lecho kuma wena ka tarangan. Nango participant ko ngayango jal yul ko ka nako kunga inawo ngay yoro wanga interpreter wo o bamra miwo. Participants mala yoro marngin nina wanango wea kura kunga yunami marama. Wea NDIS to yoro kunga yun participant na ka marngi kuma nalchan ngay yoro kana nina. Participant to yoro birka yun ka nama na ko ngay jal. Nan ngay participant ko ngayango. Ngay yoro yaka yun wo yurama NDIS ko jaka miwo. NDIS ja yoro malton Yolŋu romgo ka korotowo. Wiripi NDIS wea nguli lachu kumajama ka wiripi abayngo. Jaka mimala ka NDIS jama mimala yoro rambangi kunga yun nguni na Yolŋu na NDIS ngo. Wiripi adwaya NDIS ja yakana nguli lachu kumajama. Pala Yolŋu ya wale warwiyuna pili wea nguli NDIS to yakana kunga inwena. Mak wea na ngayango ya ngaya wenga ya provider yo wo wenga ya support coordinator yo. Tuwa na malamak yakka menmak NDIS ko.
Makwe yoro nguna wiripia menmak kunga yunami marama. Makuripia nguna ni yoro nama menmak support ka kunga yunami. Makbay nguna ripia yolŋu ngai yoro wanga wengo. Makuripia bichana bili room jambina yoro yakana ni yoro darangan dawya. Wiripia jal kana ngumi meli. Jau yunami kapay ngu yoro nuna mangikuma. Makuripia yolŋu kana yoro nina. Wargu yuna ngai yoro. Oni ni yolŋu NDIS ku ka ngai ni yoro yati ni yoro kunga yunami marama. NDIS ja mitji we jal nguriki rakyo yako relationship. Wenga NDIS ka participants ka providers ka mar ngai ngura nguni gura rakki dal. NDIS ja we jal wero nguni rakki yako problems lajuguma. Wenga participants ka providers ka marwero nina rambangi lajuguma. NDIS commission ja kura jalti na malain kumur dalti kura participants ko. NDIS commission go jama nama wayuro ka makir witun na ko na malain kumur dal marwe yuro dal kuma rom mala. Kapan jama mi waya nguli rom malain tunupa kuma. Waya kura nina barkuwangango yako Canberra. Yakana waya wiripia maringi na NDIS ka nalchen waya nguli jama barkuwangango. NDIS commission ja jal waya yuro ngama na malain lecho tawo nungu ka na malain yaka menmak. Palandawo Rome lakama kura bichangam. NDIS participants yoro yualk marama menmak kunga yunao Rome. NDIS ko Rome yukura dara bichan nir nina menmak kuma ngayang menmak kuma. Tua ngai wiripia wunguli nganapu yoro milk kuma nungu. Ka lakama na malain kumur dalti kura nungu.